Başarız mı kaldı? Evet. Bir de kızlık tema gideriz. Burunғы Mısır'dan da kızılыраак tema bulaşan bizim bağlar tarihi jil, burunғы yılға ora. Bağlar, burunғы yılға ora, işlep miken yılға ora деп аталар. Кімнің нені fikirleri var? Әлфия? Çünkü bu iki yılға arasında urnaşkan. Dürüst. 2 yılға arasında urnaşkan. Әдилә, нинди 2 yılға микән соң кем? Ефрат белән Тигр арасында бай, матур, тарихи бер җир урнашкан, әйме балалар? Аны елга ара дип атаганнар. Балалар, бүген без сезнең белән бу илне тирәнрәк үтеп китәбез. План буенча 2 елга ара иле. Балчык кирпечләрдән төзелгән шәһәрләр һәм балчык такталардагы язулар. Балалар, әйдәгез әле без сезнең белән картага карыйк. Кайда безнең урнашкан микән борынгы елга ара? Борынгы елга ара ул тагын бер ил белән нык охшаш. Табигате белән, кешеләрнең шөгыльләнүе белән, әйме? Без аны беренче чиректә үттек. Борынгы Мысыр. Хәсән, кая безнең борынгы Мысыр урнашкан микән искә төшерәләр? Күренмәде. Монда каян белде? Nil һәм пирамидалардан. Әйе, дөрес. Менә безнең Мемфис шәһәре, әйме? Кая безнең борынгы пирамидаларыбыз урнашкан. Һәм Нил елгасы ага. Дөрес, утыр. Балалар, хәзер безнең борынгы елга арабыз кая урнашкан микән? Башта безнең 2 елга барырга тиеш, әйме? Мысырдан ерак түгел, җылы җир. Фәрхәт, кая микән безнең елга ара? Кая безнең 2 елгабыз? Әйе, Ефрат. Тигр. Дөрес. Молодец, Фәрхәт. Менә ул безнең тарихи җиребез, әйме? Беренче цивилизацияләрнең берсе. Борынгы шумерлар. Балалар, әйдәгез әле без сезнең белән картада таныштык. Һәр табигатьне тирәнрәк үтеп китик әле. Дәфтәрләребезне ачабыз. Дәфтәрләребезне ачабыз. Бүген без санны язабыз. Сыйны пешереп яздык, әйме? Һәм менә бәләкәчкә таблицаны пешерәбез. Уң якта елга ара, сул якта Мысыр дип язабыз. Һәм мин сезнең белән бу таблицаны тутыра барам. Беренче монда без Крим язабыз. Мысырда безнең кызу синең балалар. Кызу һәм эссе. Siz buna yollara turunda birinci funkunu okuyup әйтегез, монда ничек булган икән? Кызулмы, эсселме, яңгырлар булганмы? Бәлки вообще кар яугандыр анда. Беренче пунктны укып табыгыз. Менә монда язасыз. Диккәт алыңыз. Дәфтәргә яздыңмы? Шуңа. Көтәбез икенчеләрне. İkinci punktda bizning bolalar suv bilan bәйле bizning punkt, әйме? Елгалар булдымы, анда юкмы? Яңгырлар ничек? Сезнең белән хәтерлибез, Мысырда безнең Нил елгасы, әйме? Нил кушылары булган.
Üçüncü punkt bağlar bizden jir ındırışlı mı yok mu? Ama Mısır'da jir ındırışlıydı mı? Değil. Nerse bilemeydi. Niye uğraşılar bilen? Ama da yılga arada jir ındırışlıydı mı iken? Birinci punktun ahırında bağay bağlar. Bu ayağını versedir. Eğitilgen bağay. Ындырышлы болса, нәрсе білемейді. Buldun mu bağlar? Bütünüzde de buldun mu? Dinara da bitirmedi, Artyom'la da bitirmedi değil mi? Hazır alanımızı bitirelim. Eğer güzel bağlar, biz bizim tablisalarımızı doktağı tablisi bilen çalıştırıp koyduk. Klimatımız bizim yılga arada kızı hem ısı değil mi? Mısır'da ısma. Soğuk, Tigr hem Yefrat yılgaları değil mi? Yağmurlarda bular, toşular nık bular değil mi? Şu toşulardan saklanır için burunlu şumerlar, ulu pazılar yasalanlar değil mi? Bakşaların su basması için. Hem jir Mısır'da ısıman nıkta ındırışlı bulgan. Hazır bağlar, biz sizden bilen, tabiat bilen anlaşıldı. Nerse bilen kişiler şüghüllengenler sınavlar. Nerse oşağanlar, sevdegar bulganlar mı? Erkeler soğuk sobaya sağanlar mı? Nerse bilen şüghüllengenler var. Bakşalar bulgan mı? Mena korakını bilip oldu da kitapta karıyoruz. İkinci hem üçüncü punkttan okuyup gidelim.
Söylep gidelim ya. Şunlar bizden mol tutkanlarla, bokşalar üstürgenlerle, sevgilerle bulanlarmalar. Hem koydan sen şunu anladın. Nindi faktlar. Neyse kitaptan okudum. Belki yanında resim ne vardı? Sen anlaşkan. Bunda yazılan olar, şunlar jirlik bilen, doğru tirikçilik bilen, hem savda bilen şükürlerinler. Dürüst. Tak. Tamam. Ne şeydi? Ağaçlar yıkılmadı. Ağaçlar kıymetli olan. Aha. Bunun gına ışıkları ağaçtan yasalım. Boylarının ona ışıkları ağaçtan yasalgan. Tak. Bu bizim sevde bilen beyley mi? Yine onlar sotu boyunu alıp barganlar, değil mi? Hem boylar ağaçını satıp alganlar. Dürüst mü? Boyların işler miken şurada? Ağaç bir kumuna bizim ışığımız ağaç, üstlerimiz ağaç, olay kıymetli tuğu. Evet ki? Çünkü onda uğurlar kullanma. Dürüst, umarlar bulmağı bağlar, değil mi? Kişiler ağaç ezbi ağaçtın, kıymet ağaçtın. Boylar var bizden ve belki yine pratsa, değil mi kişiler? Kubisi o hadi yine kişiler. Boylar öyle yaşayanlarsın. Yenge iyiler tüzügenler boylar. Derseden, kımızın cevap vermeli. Bilmezsekleri silahlı. Onlar illerden kızıl boşluktan düzülenler. Kızıl bolşıktan tüzügenler. Kızıl bolşık eğlen materyal, değil mi? Biz de ilerimizde kızıl kirpiçten tüzüyoruz, değil mi? Ama şumerların bir problemisi olan, neydi problemisi mi bağlı? Artyom? Миш булмаган инде теге вакытта һәм алар инде аларны миштә инде Yolдырмағанlar. язылмаганнар. Амбай киптірген. Кояшка китергәннәр һәм нибешләр инде сынган шунда. Әйе, Шуның өчен алар зуррак сынганнар сынмасын өчен. dürüst. Onlar kirpiçlerin yanında yanılmam. O kirpiçlerden mesela değil mi? Üylerinin divarları nık kiyim bolgan. Vatılmasın, cimrilmesin bir şey. Dürüst bağlar. Hem bağlar şu üylerini düzüp, motor kirpiçlerden yoksa değil mi? Bana sizin iki oğlu şehir kurumlayabilir. Neydi o iki şehir? Oğlu şehir. Bütün kişi şunda bilgen. Ev? Uğur hem Uğur hem Uruk. Hem şu şehirler bizim bağlar. Onlar sevdegerlerinin özelliği olan değil mi? Kişiler sevdegerlerinin cümlelerine şunlar gelgenler. Hazır bağlar. Sizge biz bunu okup gittik, eyttiniz. Siz bana değil mi? Kirpiçlerden yasaganlar şehirlerini, değil mi? Kirpiç kanalına yasab bolgan eken bağlar kızıl bolşıkta diye. Dağın bir neresi yasab bolgan eken. Neresi bağlar yasab bolgan? Zülfet? oyuncaklarını yasalımlar. Oyuncaklar böyle işlerle soğuk, soba değil mi? Tobalarını, değil mi? Koyda aşağıda pişirirler. Tak, oynaz. Bilgilerle Delikler. Aha. Edilev. Maysalatırgan bankalarına. Maysalatırgan bankalar niye mi kendi güzel oluşuyor? Çünkü o koyaşlatırsa o bozular. Hey, o vakitte elde bizden duygular biz yok değil mi? Şunlarda kızıl bolşıktan bu bolçıklar yasalanlar. Ondan bu kendinden al. Dürüst dağınlarlar. Ege. Anlamadım. Gidenler dürüst bağlar. Toyun bolşık tuzak olmasın işi değil mi? Gidenlerini bizim kızıl bolşıktan şuna getirip soğanlar, dağın. Lambalar. Bu lampaları dürüst. Hazır o vakitte magazine baksanız bağlar подсвечник suma değil mi? Evirler var değil mi? Şurada yok şu keramikadan, keramический kızıl bolşıktan şurada şemle koyasınız da illa sizin elektrikli dolma şumerlarının suma lampası. Dürüst. Tamam, bağlar öyle güzel. Biz sizin bilen sonra bir şey olur. Bütün evirlerini ettik mi? İdenini ettik, kirpiçlerini ettik, telinkerini oynası ettik, soğut sabla, moy boşkısı. Unuttuk mu bağlar? Eğilmediniz. Dur bağlar.
Turbalar. Балар, неге турба унык мөһимдер? Ни кирәк, иң кирәк әйбер. Цивилизацияның цивилизация булуы турба һәм канализацион системасы күрсәтә. Сугышлар түгел, акча да түгел, байлык та түгел. Именно канализацион системасы. Ягъни камалар. Çünkü boşalarına su bilen sigaraya gerek yok. Дөрес, балалар. Бакчаларга су үткәрергә кирәк булган шу турбалар башаймы? Өйләре шумерларның бер шумерлар өйләренә дә су үткән балалар. Кулларыбызны җуабыз, әйме? Иртән торып тешләребезне, битләребезне җуап кирәк әйберме? Мөһим әйберме? Без белән кайчангалабызмы балалар, менә үтәләребезне җуачы. Менә балалар шулай. Кайбер шәһәрләрдә, кайбер илләрдә бу вакытта әле бер нәрсә дә юк. Нинди канализацион система? Анда уже канализационная система, канализационная система, шул турбалар инде балалар. Әүлмәс? Даган алар по-моему рофлар төзедерләр. Яларны шул балчык, кызыл балчык белән су басмашының өчен. Әйе, дөрес. Заңны әйтелгәндәйме, дәрес башында безнең бакчаларыбызны ташу басмасын өчен, су басмасын өчен шулай җирне казыганнар бит. Күбектереп, шуның турбалар да үткәргәннәр. Һәм басудан, су ташуыннан саклаган безнең бакчаларыбызны. Дөресме? Дөрес балалар. Хәзер балалар сезгә кирәк безнең параграфыбызның 66-нчы битен ачып, 66-нчы битне ачып, сорауларыбыз бар безнең. Беренче сорауга